Hasi egingo gara. Arratsalde on eta ongi etorri guztioi Gipuzkoa sariketa honetara eta ongi etorriak izan zaitezte baita ere Gipuzkoako Foru Aldundi honetara. Buenas tardes y bienvenidos a esta final y entrega de los premios Gipuzkoa Apps y sed bienvenidos, como no, a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Zer da Gipuzkoa Apps? Gipuzkoan garatu diren gailu mugikorretarako aplikaziorik onenak saritzen dituen lehiaketa da. 3 sari ditugu gaur eta baita 2 aipamen berezi, guztira 25.000 euro banatuko dira Gipuzkoako app onenentzat. Berrikuntzako zuzendaritza nagusiak Gipuzkoako informazio eta komunikazio teknologien esparruko enpresak eta ekintzaileak gonbidatu nahi ditu gailu mugikorretarako aplikazioan merkatuan sartzera. Eta horretarako lehiaketa hau sustatu du helburu hauek dituena. Batetik, Gipuzkoan garatutako mugikorrentzako aplikazioak ezagutzera ematea. Bestetik, Gipuzkoako kultura teknologikoa sustatzea eta jakitera ematea. Eta azkenik, IKT-en esparruan ekintzailetasuna bultzatzea. Eta atariko hauek esan da, jarraian ekitaldiaren nondik norakoak ere azalduko dizkizuet. Lehenik eta behin, Gipuzkoa Apps lehiaketako 5 finalistek euren aplikazioen azalpena egingo dute. Ondoren, epaimahaiaren erabakiaren berri izango dugu eta sariak banatzeko aukera. Eta Gipuzkoa Apps txapelketako garaileen izenak ezagutu ondoren, bukatzeko mokadutxo bat eta kafe bat hartzeko aukera ere izango dugu guztiok. Eta orain, Ainhoa Aizpurumurua, ekonomia sustapeneko, landa inguruneko eta lurralde orekako diputatuak hartuko du hitza nahi duzunean. Bai? Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Eta lehenik eta behin hasteko eskerrak eman nahi dizuet gaur Gipuzkoa Apps lehiaketako sari honetara etorri zaraten guztioi eta bereziki noski lehiaketan parte hartu duzuen guztioi. Zuen ideia, zuen aplikazioak ematen dute zentzua lehiaketa honi eta badakigu beharrezkoa direla etorkizuneko erronketarako. Eta eskerrak baita epaimaikide hauei, ze badakit urtetik urtera zuen lana geroz eta zailago bihurtzen dela. Dakizuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdi honetarako erronka nagusi bat, helburu nagusi bat jarri dio bere buruari. Eta da, Gipuzkoako ekonomiaren susperraldiaren finkatzearen laguntzea. Gure ekonomia, gure ehun da gure sare ekonomiko honi indar berritzen ari da, berpizten ari da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere bultzada horretan parte hartu nahi du. Norabide berdinean bultza egin nahi du, baina ez dugu bakarrik bultza egin nahi. Zuekin, ekintzaileekin, enpresekin, enpresariekin, langileekin, danakin bultzara norabide berdinean egin nahi dugu. Eta bide honetan pixkat bi kontzeptu aipatu nahi ditut. Alde batetik berrikuntza eta beste alde batetik talentua. Lehiaketa honekin erabat lotuta dauden bi kontzeptu. Como decía en euskera, queremos impulsar, con ese objeto de fijar la recuperación económica, vemos necesario impulsar una transformación de nuestro tejido económico guipuzcoano. Una transformación que permita, entre otras cosas, avanzar hacia nuestras empresas, hacia nuevos productos, hacia nuevos mercados internacionales, hacia una orientación más al cliente y hacia una gestión, por ejemplo, más inteligente. Una innovación, la innovación y la incorporación de esas tecnologías de la comunicación, como vuestras aplicaciones, son un factor clave, entendemos que son un factor clave en esa transformación que queremos impulsar. Es un factor clave en la competitividad de nuestro tejido, pero no solo en este tejido empresarial, sino también en el tema de la industria, pero también en sectores como los servicios, el ocio y, como veremos luego entre los finalistas, también entre los medios de comunicación. Y teniendo los centros tecnológicos, los centros de investigación, los centros de innovación, los clústeres como punta de lanza, contagiando todo ese conocimiento y ese espíritu innovador que tenemos, queremos contagiarlo a todo el tejido económico, industrial del territorio. Y queremos hacer que la apuesta decidida que tiene Gipuzkoa en lo que es innovación permanezca, se mantenga y se intensifique todavía más. Eta bigarren puntua, talentuaren garrantzia.
Badakigu, aipatu dugu lehen ere, gure enpresek, gure langileek eta gure enpresariek dituen erronka berriak. Erronka teknologikoak, desafio teknologikoak, eta erronka berri horiei aurre egiteko egokitzen ari gera. Testu inguru horretan, buru belarri gabiltz, eta desafio edo erronka guzti horiei aurre egiteko ezinbestekoa da pertsonak eta talentu hori kontutan izatea. Eta batez ere, 4.0 eskutik datozen erronka berriak, ziberseguritate barruan datozen erronka berriak, aurre egiteko, atzean ez geratzeko, datuen kudeaketa, sistemen kudeaketa, sistema horiek ezartzea, horretzen dugu atzean geratu eta lan handi bat dugu egiteko. Eta testu inguru horretan berriro ere, erronka handi bat, berri bat irikitzen zaigu erakundeoi, baina baita gizarteari. Nik uste dut, unibertsitate eta lanbide heziketako ikasketak egokitu behar ditugu. Enpresak eskatzen dituzten perfil berri horietara egokitu beharrean dagote. Lan bat egiten ari gera, lan bat egin da hildo horretan, baina oraindik ere bide luze badaukagu egiteko, eta nik uste bide hori ere elkarrekin egitea garrantzitsua dela. Eta esan bezala, oraintxe ezagutuko ditugun proiektu berritzaile hauek, gure lurraldeko espiritu berritzaile hori, espiritu gazte hori, eta batez ere gure lurraldeko pertsonen eta profesionalen talentua erakusten dute. Nik uste dut horren islada direla, eta horregatik berriz ere zorionak parte hartu dezuen guztioi. Eta nire aldetik besterik ez, zorionak finalera iritsi zareten guztioi, eta zorte hon. Diputatu Andreak esan duen bezala, Gipuzkoan sortutako aplikaziorik onenek saria jasoko dute segidan, 10.000 euro jasoko ditu irabazle nagusiak. Bigarren eta hirugarren onenek 6.000 eta 4.000 euroko sariak jasoko dituzte urrenez urren, eta aipamen bereziek berriz, bakoitzak 2.000 eta 500 euro eskuratuko dituzte. Eta aplikazio honenak zeintzuk diren erabakitzeko epaimaia ere hemen dugu prest. Epaimai buru Garikoitz Agote Alberro jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko informazio gizartearen zuzendaria bera. Gainerako epaimaikidei dagokienez, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, Jesus Maria Pérez de la Fuente jauna, Mondragon Unibertsitatetik, Maite Goñi Eizmendi Andrea, Gaia Klusteraren ordezkari gisa Tomas Iriondo Astigarraga jauna, eta azkenik, informazio gizartearen zuzendaritzako Aldundiko teknikaria Jesus Maria Izagirre Arozena jauna. Eta 2016ko Gipuzkoa Apps sariketako 5 finalistak hauexek dira, alfabetoaren urrenkeraren arabera, Actin Ingenieritza gaztea aplikazioarengatik, Dinicon Sistemas AdPoints aplikazioa dela eta Euskal Editorea berria aplikazioarengatik, Internet Business Development Olaberri APPa eta azkenik Tokikon aplikazioarengatik. Lehiakide guztiek jakin beharko dute, 5 minutu izango dituztela proiektuen defentsa egiteko. Todos los finalistas debéis saber que contáis con 5 minutos para hacer la defensa de vuestros proyectos. Zorte on guztioi. Eta alfabetoaren urrenkeraren arabera ingo dugu, beraz, lehenbizikoak Actin Ingenieritzakoak izango dira. Gogoratu 5 minutu bakarrik dituzuela aurkezpena egiteko, aurrera Unai Bilbao jauna, nahi duzunean. Bueno, atxaldeon, Actin Ingenieritzatik nator, jadamakigu 8 urte uste eta aplikazioa egiten, eta gaur aurkeztuko dugu gazteako aplikazioa. Pasatzen du. Gazteako aplikazioa, gazte irratiantzako aplikazioa da. Suposatzen detenak ezagutuko zuela gaztea irratia, gaztei zuzendutako EITB-ko irratia. Eta helburu nagusia izan zen, nahi zutena zen, irratia internet bidez entzunalizatea, ez? Aplikazio bidez entzunalizatea, izan helburu nagusiena. Ze, berez, bazeukaten lehendik EITB-ren aplikazio ofizial bat, handigoa, atal askorekin, eta atal horien artean gaztea ere entzutea zeon. Aukera zeon gaztea entzuteko. Baina,
beraiek bilatzen naizian aplikazio, oso helburu zehatzak zeuzkaten, nahi zuten aplikazio asko zerrezago bat, bizia, azkarra, edukietara azkar iristeko aukera ematen zuna, oso intuitiboa, erabilterraza izateko eta jendeak arazoik ez eukitzeko erabiltzeko, eta fidagarria, aplikazio handi horrekin zenbait arazo izan zituzten, eta nahi zuten oso azkar ibiltzea eta oso ondo. Orduan, pixkat marka ere indartu nahi zuten aplikazioarekin, eta enpresa, estatu mailako enpresa askori eskatu zioten proposamena egitea, guri ere eskatu ziguten, eta guretzako oso erronka handia izan zen, proposamena aurkeztu ahal izatea, ez? Eta azkenean, gure proposamena izan zen aukeratu zutena, garatzeko aukeratu zutena, eta, aplikazioak bi aplikazio dira berez, euneko aplikazio natiboa dira, bi garapen independientekin, garapen bat da iOS sistemarako eta beste bat Androidetarako, eta euneko sistema eragile horretarako prestatuta dago bakoitza. Ez da ezer bere erabiltzen. Gero bestalde, diseinua ere euneko originala izan da, guk indakoa, eta helburu nagusia zen irudietan oinarrituta egotea, ez? Eta azkenean irratian inguruan material asko zeon, eta hori erabilita, navegazioa eta dena testu gutxi erabilita, eta irudi askorekin azkartasun gehiago eman zaio, eta erabilgarritasun handiagoa eman zaio. Bestalde, gazteako programazioa ere ikusteko aukera zeon, zer daun momentu bakoitzean, eta zentzuten izan jakiteko. Top zerrenda, daude top gaztea eta top dance zerrendak, hor dituzte sailkapen batzuk bestiekin, astero, eta zerrenda horiek ikusi daitezke, eta abesti horiek entzun daitezke, eta abesti horiekin baita ere playlistak daitezke. Abesti horiekin, zerrendako abestiekin, eta baita ere irratiak dauzkan abesti guztiekin ere. Datu base guztira sarbidea dago, eta abesti guztiak aukeratu daitezke, eta horiekin playlist bat daiteke, Spotifyen moduan, zuk zerrenda guztia eukitzeko, eta bat abesten atzetik entzun ahal izateko. Erreproduzioaren kontrol osoa ere garatu genuen, eskubiko slider menua gero ikusiko dezue hor erreproduzio guztiak kontrolatu daiteke, abesti guztiak random edo errepikatu daitezke, playlistera akzesoa ere badago, eta hortik dena kontrolatu daiteke, eta oso errex atea daiteke menua eskubitik. Gero gaztei zuzenduta dago, gazteek elkarbanatu dezakete beraien artean abestiaren informazioa, reproduzitu dezakete hemengo edukia Bluetooth bidez beste gailu batzuetan ere, komunikazio aldetik osotasun guztia dauka. Eta, gero, euskeraz eta doainik da. Gaztei zuzendutako aplikazio bat, doainik izan behar du, eta, pixkat guri iruditzen zaigu, Spotify, euskerazko Spotify bat dela, baina doainik dana, ez? Orduan, guretzako erronka handia suposatu du, eta nahiko pozik gaude egindako lanarekin. Bideo bat jarriko izuet pixkat ikusteko nola funtzionatzen duen. Audioa benetan aplikaziotik ateatzen den audioa da. Irratia entzuten nahi da. Reproduzio menua eta programazioa edo playlistak ikusteko aukera da menu hortan, eta bestea menu nagusia da. Datu basea oso handia da, beste asko aurkitu daitezke. Abestiak aukeratzen, playlistak oso errez osatu daitezke.
aplikazioa backgrounden ere gehatzen da, ez duzu aplikazioa martxan eduki behar entzuteko, integratzen da sistema operatibarekin, sistema operatibaren multimedia guztiarekin, eta bestearen informazioa baita ematen dugu. Hauxe da laburpen moduan oso azkar aplikazioak egiten duna. Eskerrik asko. Mi esker Unai Bilbao jauna, seguru asko gaur entzungo dugun aplikaziorik dantzagarrien hausi izango da, eta jarraian Dinikon Sistemasen app-arekin jarraituko dugu. Adelante, el señor Roberto García. Arratsaldeon denoi. Bueno, yo lo siento, tengo que hablar en castellano porque todavía mi nivel de euskera no llega como para exponer una presentación, pero bueno, a ver si el año que viene ya lo conseguimos. Bueno, vamos a presentar la app AdPoints. Es una aplicación de geomarketing que lo que pretende es ofrecer al usuario, al ciudadano, al turista, una información, lo que le puede interesar en el momento y en su ubicación y según sus preferencias. Muy brevemente, lo que es la empresa, somos una ingeniería integradora de sistemas, desarrollamos soluciones orientadas a la movilidad de personas y vehículos. Estamos aquí en Donosti, en el edificio CEMEI, y bueno, hemos empezado un proceso de internacionalización también enfocado principalmente a Latinoamérica y Oriente Medio. Somos una pequeña empresa, en total unos 14 trabajadores, y luego hacemos una inversión importante en el área de I+D, donde estamos desarrollando todas estas soluciones relacionadas con la movilidad. Bueno, ¿qué es AdPoints? AdPoints es un canal de comunicación, vamos a decir, entre el sector público-privado hacia el ciudadano, hacia el turista, en el que se pretende facilitar una información, lo que comentamos, de su interés, lógicamente, en función de su ubicación donde se encuentra y en el momento preciso. ¿Por qué la geolocalización? Pues bueno, porque podemos tener una necesidad en la zona donde yo me estoy moviendo de información para mejorar mi experiencia en el sitio donde me estoy moviendo. ¿Y cómo? Pues la tecnología, a través de una serie de localizadores, balizas y puntos donde nos van a localizar para facilitar esta información. ¿Cómo funciona AdPoint? Básicamente tenemos tres elementos. Tendríamos las balizas que nos van a permitir localizarnos en el punto donde nos encontramos, la aplicación AdPoints, que va a ser el canal a través del cual vamos a recibir toda esta información, y luego un gestor de contenidos, que es el que se va a encargar de gestionar toda la información tanto del sector público como privado que quiere comunicar a los usuarios. Vamos a utilizar dos tipos de balizas. Por un lado, las balizas, los beacon. He traído aquí una muestra. Bueno, esto es una baliza que lo que hace es emitir una señal Bluetooth BLE de baja energía, lo que nos permite tener activado el Bluetooth en el móvil sin un consumo. Esto antes era un hándicap porque llevar el Bluetooth activado, el consumo de la batería era muy alto y lo normal es que no se tuviera activado, salvo para determinadas situaciones. Con esto lo que nos permite es poder tener este canal de comunicación con el Bluetooth activado. Y luego también utilizamos las balizas, vamos a decir, virtuales, que están en base a las coordenadas GPS, donde nos encontramos. En esa ubicación, sin necesidad de una baliza física, tendríamos ya también el punto pues, para poder recibir esa información. En la aplicación, lo que nos permite es, por un lado, recibir esta información. Normalmente bien el comercio, el ente privado o la institución confecciona ese anuncio que quiere comunicar y el gestor de contenidos lo va a enviar una vez que recibe la información de la baliza donde se encuentra la persona con la aplicación. Tenemos un filtrado por categorías, vamos a ver, y la aplicación es multilingüaje, es decir, una vez que se descarga, automáticamente detecta cuál es el lenguaje que tiene el móvil y se va a mostrar toda la información en el lenguaje. Las categorías filtramos por una serie de categorías, pues ahora mismo tenemos implementada moda, complemento, restauración, ocio, cultura, participación ciudadana y otros, se podrían configurar más en función de las necesidades y la evolución de la propia aplicación. Esto lo que nos va a permitir es que el usuario
filtre la información que realmente le interesa. O sea, si alguien solo quiere recibir información, por ejemplo, de restauración o de ocio, las otras las podría filtrar y no recibiría en ese caso a lo mejor un bombardeo de información de otras categorías que en principio no le interesan. Bueno, la funcionalidad es un poco la típica de las aplicaciones. O sea, tenemos las notificaciones que recibimos, las podemos guardar como favoritos para hacer uso de ellas en otro momento. Las podemos compartir a través de las redes sociales. Podemos extender la localización donde nos estamos a una localización más amplia, pues para detectar puntos que estén ofreciendo algún tipo de oferta o de comunicación al usuario. Y podemos, bueno, pues un poco la gestión de estos contenidos, pues clasificar, ordenar, eliminar, etcétera. Bueno, el gestor de contenidos es la herramienta que nos va a permitir un poco hacer todo, vamos a decir, el corazón de la aplicación. Desde ahí los gestores, centros, vamos a decir, instituciones, centros privados pueden ir dando de alta todas las comunicaciones que quieren llevar a los usuarios finales. Pueden hacer esa gestión, lógicamente, de balizas de los puntos. O sea, yo voy a hacer la comunicación en este punto, en otro, donde se quiere hacer esa comunicación. Y luego también va registrando un histórico de la actividad. O sea, nosotros sabemos en cada punto cómo se está moviendo, los usuarios que la utilizan, si tiene efectividad, no la tiene, etcétera. Y lo que vemos es en un campo de aplicación muy amplio, pues en diferentes sectores de actividad. Pues estamos hablando del turismo, del comercio, alimentación, participación ciudadana. Esto puede ser un canal también de participación para recoger opinión, pues por ejemplo, de algún tema que se quiera lanzar en un punto de la ciudad. Pues una encuesta, el usuario podría participar y además lo haría una única vez. O sea, estaría controlado el número de votos que se están registrando, pues porque el propio sistema controlaría si hubiera más de una opinión del mismo usuario. Y luego también orientar un poco a la Smart City para mejorar un poco la experiencia de los usuarios dentro de la ciudad. O sea, facilitarle información que necesita en ese momento y en la ubicación en donde se encuentra. Está disponible ya la aplicación en Google Play y próximamente, estimamos que para Navidad, posiblemente la tengamos ya en iOS. Entonces ahora si se descarga la aplicación, aquí esta baliza estaría dando ahora una información, una comunicación sobre lo que sería este evento, y externamente en la Plaza de Guipúzcoa también tenemos una baliza virtual que podría dar información de lo que es el entorno de la Plaza de Guipúzcoa, el edificio de Diputación, etcétera. Bueno, pues esto es todo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Roberto García. Eta jarraian, hirugarren aplikazioaren inguruko xetasunak entzun behar ditugu. Euskal editorearen txanda da orain, aurrera nahi duzunean, Pello Urzelai jauna. Arratsaldeon denoi. Orkestera etorri naiz, bizkat berria aplikazioa, berria egunkariaren aplikazioa. Berez, jarri nahi izan dugu izar berri bat teknologiaren galaxian, aplikazio mundo zabal horren galaxian, euskara argitzeko pixka batean. Bi helburu nagusi ditu aplikazio honek, eta batetik erantzutea modu batean aukera berri bat eskainiz, pixka bat telefonoaren erabileren askunde geldi ezinari esango nuke, ez? Hori hedabideen fenomenoa da, eta hori dira gure grafikan ikusten da nola gero eta gehiago daukagun trafikoa mugikorren bidez datorrela, eta nolabait ere aukera berri bat eskaini nahi zaio erabiltzaileari eroso eta bere gustora erabiltzeko informazio guztia, beren informazio guztia mugikorraren bidez. Eta bigarren helburua aipatuko nuke lortzea euskaldunoi eskaintzea albistetarako aplikazio referentzial bat. Hau da, ez ala moduzkoa, baizik eta nolabaiteko nazioarte mailan
egon beste aplikazio referentzial batzuen pare egon daitekena. Horregatik burrukatu dugu pixka bat aplikazio honekin zehaz. Ze nolako ezaugarriak ditun? Laburtuko ditugu. Batetik aurkezpen sintetikoa eta irudietan oinarritutakoa, modu bisualean ikusteko informazioa eta modu errezean eta modu sintetikoan azalean. Bestetik erabilgarrestasuna, navegazio aldetik horriak pasatzen dira, horri oso modu intuitiboan joan daiteke toki batetik bestera. Asmatu dugu menu bikoitza, bi menu jometik nolabait ere bi mundu ezberdin eta sartzeko, modu informatiboan eta komunitatearen munduan sartzeko. Noski alertak eskaintzen ditu, push notifikazioak, neurrian erabiltzailea egoteko adi informatuta azken gertakuzunekin. Eta landu dugu eduki multimedian eskura eukitzea, bai argazki bildumak eta bai bideoak, Berria Telebistako bideo guztiak modu errez batean erabiltzeko. Sortu dugu zeharkako irakurketa ere bai, hau da gehien irakurritako albiste antolatzen dira bere kabuz, horretara iristen da menutik, zein albiste guztietatik. Eta gero badaka aplikazionek gozoki batzuk nolaitzeko gure erabiltzaile berezientzat, erabiltzaile premiumentzat, dira Berria Lagunentzat. Eta horien artean daude artikula gordetzeko aukera, menua personalizatzeko aukera, edukia deskargatu offline irakurtzeko, eta zozketetan parte hartzeko aukera zuzenean aplikaziotik bertatik. Eta azkenik gardentasun pixka bat, 2 hilabete baino ez ditu aplikazio honek, irailaren 12an kaleratu genuen, eta lortu ditugu orain arte ja instalatu eta aktibo dauden 3.000 eta piko instalazio dauzkagu, 180 Android eta iOSen 120. Erabiltzaile bakarrak pilatu dira denbora honetan ia 5.000, eta gero ikusten da aktibidadea handia daukala saio kopurutan eta ikusitako pantailetan, eta bataz beste egunero dauzkagu ia 1.000 erabiltzaile egunero. Eta azkenik eskerrak ematea proiektuan parte hartu duten guztiei, holako proiektu batean jende asko parte hartzen du. Eta berezeki eskerrak hainbeste sostengu eman didana proiektua aurrerateko eta beste asko ere bai, Martxelo Otamendiri, Berriako zuzendariari. Eskerrik asko. Mila esker. Eta orain laugarren gonbidatua, el señor Josécho Sese, Internet Business Development. Sí, vale. Eskerrik asko. Y gracias también al jurado por haber creído que nuestro trabajo era merecedor de estar en la final. Bueno, voy a presentar la aplicación de la Berria PP con A mayúscula para evitar connotaciones políticas. Pero permitidme primero que dedique un minuto del tiempo para presentar lo que es la empresa. La semana pasada estuvimos en una empresa que se puede decir de la competencia, otra consultoría informática, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, sinergias, demás, y nos decía, joder, me dices que tienes 20 años y no os conozco, y es cierto, nos sentó un poco mal, pero era la verdad. Siempre hemos trabajado bajo el paraguas de empresa grande y demás, y queríamos aprovechar esto para reivindicar un poco, mostrar un poco lo que es la empresa, ¿no? Tenemos que retrotraernos los años 90, 92, 93, 3 alumnos de la Facultad de Informática,
Bueno, en aquel momento actualmente mis dos socios se presentan a una serie de proyectos de investigación del Centro de Cálculo, uno de los cuales pues era el proyecto web. Bueno, el proyecto web consistía en que el objetivo final era conseguir hacer un sitio web de la UPV. Eso nos lleva a trabajar sobre el mundo web. Desconocido en aquel entonces, se terminó el proyecto. En aquel momento creemos que sería el cuarto sitio web o por ahí que había en el Estado. Y bueno, de resultas de eso, de un poco de inquietudes, de que estábamos también teníamos inquietudes un poco, estábamos trabajando en la junior empresa de la facultad, en Asegui. Bueno, le vimos cierto interés o cierta vía de negocio futuro. Años 90, también crisis y demás, y bueno, lo vimos como una especie de generación de autoempleo. Bueno, no desconozco desde cuándo se utiliza el término startup, pero sería un poco parecido a lo que fue nuestro nacimiento. ¿Por qué digo esto? Trabajando sobre el asunto, bueno, creamos un piloto de un sitio web para la Kutxa. Es aquello que se ve ahí atrás, tan no sé, no sé cómo calificarlo a día de hoy, ¿no? Pero bueno, en sí, en aquellos años, pues la Kutxa pues, estaba un poco interesada en el asunto, pero todavía sin meterse muy a fondo en ello. Bueno, pues el proyecto sale adelante y a partir de ahí pues empezamos a trabajar para ellos, desarrollando pues el primer web. Y lo cierto es que durante varios años trabajamos pues en todos los apartados que tenían, ¿no? Jóvenes, subasta de joyas, bueno, un montón de aplicaciones, Kutxanet y demás. Otro de los hitos que marco en la empresa importantes es cuando empezamos a trabajar para Ascensores Cenia. Ascensores Cenia en Andoain, bueno, pues trabajamos el tema de intranet, sitio web y demás, y pasados los años son absorbidos o comprados por ThyssenKrupp Elevadores. A partir de ese momento, digamos que a nivel ThyssenKrupp Iberia, que era España y Portugal, la parte más avanzada en todo el tema de intranet, web y demás, la lideraba gente de Andoain. Entonces, pasamos a trabajar, digamos, para ya una empresa más grande, ThyssenKrupp Iberia. Y eso sigue hasta el día de hoy. Con el tema Kutxa ya no es así, con temas de cambios, fusiones y demás, la relación es meramente testimonial, pero con ThyssenKrupp pues ya trabajamos y productos nuestros pues están colocados en muchos países de Europa, Oriente Medio, África y demás. Eso es un poco la historia porque bueno, siempre hemos trabajado bajo el paraguas de empresa grande, pretendemos también abrirnos, ser el partner tecnológico de la pyme guipuzcoana. Por supuesto, colaborar para todas estas pymes, ayudarles en el tema de Industria 4.0, de los cuales pues muchos de los apartados son conocedores por nuestra parte. Bueno, y directamente ya entrando en la aplicación, o la RIAPP, el otro día estuvimos en una charla dentro del programa del Gipuzkoa Eraikitzen, que tuvo lugar en Hernani, en la comarca de Donostia Beterri, y abría Olano la intervención comentando pues que en Diputación tenemos estudios, que la gente ve a la administración como lejana. Bueno, cuando lo dijo pensé, pues un poco lo que se ha tratado con esta aplicación era paliar eso en cierta medida, ¿no? El caso puntual de Olavarría, 3 barrios muy separados, donde residen los núcleos de población principales, el barrio Yurre, Gañera o el Casco y Recalde, y luego diseminados de caseríos pues, por toda la zona. Bueno, cuando hablamos con el alcalde, una de sus
inquietudes, tenía inquietudes en este sentido, quería hacer cosas pero no sabía muy bien qué. Una de esos le propusimos que nos expusiera problemas que veía, necesidades. Bueno, toda esta separación que se ve, pues puede haber 2 kilómetros de barrio a barrio, una cosa así, de Yurre a Casco un par de kilómetros y luego a Recalde otro kilómetro y pico, más o menos. Pues bueno, un problema, el detectado venía a ser todas las comunicaciones que hace a los vecinos, los hace en base a buzoneos, el tiempo que se pierde. Bueno, que al final el tiempo es dinero, aunque sea tiempo de los funcionarios, pero al final todo es dinero. Un problema añadido en el pueblo de Olaverría. Si tenemos la pirámide poblacional de Guipúzcoa que está abajo, digamos, los mayores de 65 en Guipúzcoa representan el 21,3, en Olaverría son casi 9 puntos más, casi el 30%. Lo cual había que tenerlo en cuenta para la hora de diseñar una posible solución. Y el punto principal que ellos veían era, pues, cuando se convocaba a los vecinos a las comisiones de trabajo para aportar ideas en cuanto a pues, todos los proyectos que se quisieran lanzar en el pueblo, pues la respuesta era tirando a nula. Entonces, se pretendía únicamente preparar un canal de comunicación que el ciudadano lo tuviera cerca, cerca para comunicarse con el ayuntamiento. De resultas de eso nació una aplicación sencilla por las connotaciones que he comentado antes. Había que cuidar que la pudiera usar todo el mundo, que no hubiera que ser un avezado usuario. Y bueno, se trataba de limitarlo a lo que tenía que ser. Había unas necesidades puntuales y esas son las que cubre. Para otras cosas hay otras aplicaciones. Pero en principio, aunque ahora lo veremos más a fondo en el vídeo, pues quería paliar, bueno, de parte de ellos, principalmente el de abajo a la derecha, alertas, era todo el tema de sustituirlo por todos los buzoneos que a día de hoy tienen que hacer. Y esto de las alertas pues son envíos push que aparecen en el móvil de los ciudadanos. En el de participación ciudadana, el ayuntamiento quiere paliar la no asistencia a las comisiones de trabajo, pues enviando preguntas a través de la aplicación. Más o menos, bueno, pues envía las preguntas que crea adecuadas y la gente no tiene por qué asistir, bueno, pues tiene la respuesta al alcance de la mano. Luego bueno, esta fue una aportación nuestra, el tema de las incidencias, que bueno, que no es una innovación tecnológica, porque viene a ser el servicio del Fix My Street, que viene funcionando desde hace más de 10 años, y lo único que veíamos que era una aportación interesante para completar la aplicación. Y luego estaba el tema de noticias, que ahí pretendían ir informando de todas las noticias que van generando en el pueblo. Bueno, ahora creo que vamos a ver la explicación un poco con el vídeo. Olaberria app, herri partaidetza sustatzeko mugikorrerako aplikazioa da. Bi noranzko komunikazio kanal berria irekitzen da, udal eta herritarren artean. Herritarrek, udalak zabaldutako kontsultei erantzunez, udalerriaren mantenimendu egokian laguntzen dute. Udalak alerta bat sortzen duenean, momentuan mugikorrean abisu bat agertzen da. Gainera, herritarrek aktibo dauden alertak edozein momentuan kontsultatu ditzakete. Udalak bere webgunean argitaratzen dituen albisteak aplikaziotik kontsultatu daitezke. Modu honetan herritarrek bere udalerriko egoera eguneratua eduki dezakete. Udalak iritzi inkesta bat zabaltzen du eta herritarrek erantzuteko aukera dute. Modu honetan, herritarren iritzia ezagutzen da eta herri partaidetza sustatzen da.
Bueno, 5 minutu horiek amaitu dira dagoeneko, mila esker, Jositxo Sese. Eta azkena, tokiko aplikazioa aurrera, Jose Rojas jauna. Bai? Bai. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi ona gonbidatzeagatik, guretzako kriston sorpresa izan da onaino iristea. Nik egia zen gitxi hitzengo dizuet aplikazioaren inguruan eta gehiago aplikazio horren inguruan dagoen proiektuari buruz uste duelako kontestu horrek ematen diola balioa egin dugunari. Lehenengo eta baina azaldu nahi dizuet Tokikom zer dan, asko ezagutuko duzue, baina badazpa errepasoarin bat egingo dugu. Tokikom da 2012an sortutako enpresa txiki bat, SL bat, euskarazko toki komunikabideak edo batzen dituena. Momentu hartan, Euskaltzalen topagunean federatuta zeuden toki komunikabideak, herriko euskarazko herrialdizkariak batzen zituena. Bai? Eta 26 bazkide dauzkagu eta 60 komunikabide Euskal Herri osoan, hori ikustezak eguzue gutxi gura bera mapan, eta mapa horretan ikusten den moduan bebai, gure nukleo gogorra esan daigun, Gipuzkoan dago, bai? 26 bazkide horietatik 14 gipuzkoarrak dira, eta 60 komunikabidetatik 33 gipuzkoarrak dira. Egoitza soziala handoainen daukagu, eta, apur bat SL hori edo topagunean federatutako elkarte izatetik enpresa izatera pasatzeko arrazoi nagusiak 3 izan ziren. Edo 3 zereginak edo 3 jarri genizkion enpresari, bai? Esan alde batetik toki komunikabideen multzo difuso horren solaskidetza bateratua eramatea, bestetik garatzeko estrategiak proposatu eta gauzatzea, eta azkenik ona ekarri gaituen bidea nolabait, esparru komunak kudeatzea da. Toki komunikabide horietan guztietan behin da berriz errepikatzen diren, hainbat lekutan batera, behin da berri errepikatzen diren lan horiek apur bat bateratu eta baliabideak apur bat hobeto aprobetsatzea, ezta? Ari horretatik tiraka, esparru komunen kudeaketa horretatik tiraka, 2013an egin genuen lehenengo lanetako bat izan zen, Tokikom plataforma deitzen dioguna sortzea. Tokikom plataforma da, gerkari digitalak sortzeko tresna bat, eta dauzka 3 helburu nagusi edo, 3 helburu horiek buruan sortu genuen, ezta? Batetik nahi genuen tresna bat toki komunikabide horiei permititzen zeguna edukiak gure artean partekatzea, ez dakit, sakanan gertatzen denean albiste bat Durangaldeko toki komunikabidearen interesgarri izan daitekena hori azkar komunikatu alizatea, teknologia ere partekatzea, eta ez ibiltzea 26 bazkide horietatik bakoitza etengabe haietako bakoitza gurpila zertzen, ez da? Asmatzen behin da berriro eta nolait bakoitza beralegina beraldetik egiten, eta hirugarrena importantena nire ustez, inbertsioak ere konpartitzea, ez da? Ibili beharrean 26 bazkide horietako bakoitza webgune egiteko bere sistematxoa garatzen, gainera gauza hauetan gertatzen dena, ezta? Egiten duzu inbertsioa dandik 2 urtera edo urtebetera zaharkituta dago eta berriz zerotik hasi behar duzu. Basan genuen jarri dezagun diru guzti hori poltsa komun batean eta sor dezagun hortik sistema bat malgu badana, ematen digun aukera garatzeko eta beharren arabera nolabait hori azten joateko, ezta? Horrekin guztiarekin joan ginenko ezintaseko lagunen gana eta eurek lagundu ziguten gaur egun Tokikon plataforma ditzen dioguna edo zertzen. Basikamente hor egin duguna izan da, ama bat sortu dugu, motore nagusi bat ematen dituena funtzionalidade zentralak edo orokorrak direnak, eta ama horretan oinarrituta eskatzen digun bazkide bakoitzeko egiten dugu alaba bat daukana nolabait ama horren ADN-a gehi gero bakoitzaren behar partikularretara edo egokitutako itxura, funtzio bereziak eta bai. Momentu honetan 14 gure 26 bazkide horietatik 14 erabiltzen duten Tokikon plataforma
eta 14 horietatik 7 gipuzkoarrak dira. Eta, bueno, ikusi genuenean honek nolabaiteko garapen bat zuela, eta gainera Peiok esan duen moduan ikusita trafiko mugikorra gero eta azkarrago garatzen ari dela, eta gure bizita gehienak gero eta azkarrago mugitzen ari direla mobilera. Zan genuen, bueno, zergatik ez dugu errepikatzen eskema hau aplikazioen munduan, ezta? Eta orduan gaur aurkeztera gatozena, bueno, ona ekarri gaituen arrazoia da, Tokikom aplikazioa deitzen dioguna, dala gitxi gora bera eskema berdina. Guk sortu duguna da, 10 funtzionalidade orokorrak ematen dituenak, eta gero 10 hori erabiltzen duen bazkide bakoitzak erabakitzen du funtzionalidade orokor horrez gain zer behar duen, zer berezitasun edo behar duen bere aplikazio propiorako. Bai? Orduan, sortu duguna da, bai Appleen aplikazio dendan eta bai Googlenean, gaur egun dago Tokikom atal bat, eta Tokikom atal horren azpian, momentu honetan, 4 aplikazio dauzkagu martxan, 4 alaba, bai? Bat Baleike, Zumaikoa, bestea Goiena, Deba Goienakoa, Anboto, Durangaldekoa, eta Erran, Bastan Malerreka inguru horretakoa, bai? Nafarroako mendialdeko. Orduan, 10 horrek ematen dituen zerak, horregatu miopia, ematen dituen funtzio nagusiak ordade, bueno, gutxi gara zerrendatuta, eta, bueno, batetik ekartzen dugu noski, agerkari digitaleko informazio guztia, webunean argitaratzen dana aplikazioan kontsultatu daiteke, komunitatera sartzekoa da, ez da bakarrik informazioa jasotzeko bide bat, informazioa emateko aukera ere ematen du, agenda kontsultatu daiteke, gida komertzial geolokalizatua ere badaukagu, tokian tokiko gida, multimedia galeriak, publikatzen ditugun argazki eta bideo guztiak aparteko sekzio bat daukate ikusi izateko, hori edukiak bidaltzeko aukera dago, gero konfiguratu daiteke gure hemen Baleike kenduta beste guztiak dira eskualde mailako agerkariak, bai? Orduan hor zerak erabiltzaileak aukera dauka eskualde bateko demagun Goiena jaisten badu, bueno, hor konfiguraziora joan daiteke eta konfiguratu nahi dituen Aretxabaletako albisteak soilik edo Elgetakoak o Arrasatekoak o zentzu, bai? Eta gero atalen zerrendarekin ere gauza bera egin daiteke, baina nahi ditut Arrasateko albisteak eta ekonomiakoak bakarrik, edo Elgetakoak eta kirol ingurukoak, eta hori, bai. Jakinarazpenak ere horren arabera konfiguratzen dira, gida komertziala esan dugu moduan, eta Android eta iOS plataformatan dago eskuragarri. Eta gero hori dira nolabait 10 ematen dituen funtzionalidadeak, eta gero horren gainean joan gara garapenak egiten, bazkide bakoitzak eskatu duenaren arabera. Eta funtzionalidade horien barruan daude, batzuk eskatu dute eguraldi informazioa nahi dutela, beste batzuk itsasoaren egoera, webkama, galderak bidaltzeko aukera, zorion agurrak, iragarki laburrak, nire ustez momentu honetan gaur egungo, aplikazioaren gaur egungo garapen puntua baino guretzat askoz interesgarriago da honek oinarri bat ematen digula aurrera begira, badaukagu zeren gainean lan egiten hasi, bai? Gu zalantzan handiak dauzkagu adibidez, mereziote digun aplikazio bat egitea bakarrik dagoeneko webgune responsifetan ematen dugun informazio berdina emoteko, ez da? Ala lehen hortik azaldu duten moduan, igual Beacon teknologiarekin ezote genuken uztartu behar, tokiko merkatariekin aliantzak egin eta horren bidez tokian tokiko zerbitzuak eman, ze zerbitzu klase utzi webgunerako eta ze zerbitzu klase zererako. Hurbiltzen ari naiz eta beraz bukatzen joan behar dugu. Eta deskargatu nahi baituzue, tokikon.eus aplikazioak hor daude, bai? Eta azalpen guzti hauek entzun ondoren, orain bai iritsi da unea, sarituak nortzu diren jakiteko unea, eta horretarako deitzen dugu Garikoitz Agote berrikuntza zuzendaria bera. Llamamos al presidente de este jurado, Garikoitz Agote, para que dé a conocer quiénes son los premiados de este año. Barkatuko didazu, Garikoitz, sari ekonomikoaz gain, sari ekonomikoaz gain bakarrik aipatu, garailek 3D inprimagailu baten bitartez sorturiko garaikurra ere jasoko dutela, Gipuzkoako Foru Aldundiaren irudi berritua duen
garaikurra izango da. Además del premio económico, tan solo mencionar que también recibirán los premiados el trofeo impreso en 3D. Eso también es tecnología y que lleva la nueva imagen de la Diputación de Gipuzkoa. Orain bai. Alaxe da bai, arratsaldeon danori eta ongi etorriak izan zaitezte Gipuzkoako Foru Aldundira. Heldu da, sariak banatzeko unea, eta, neri dagokit epaimahaiaren erabakia jakinaraztea. Horren aurretik ordea, bi hitz esan nahi nituzke, batetik epaimahaiak egin duen lanaren inguruan. Aplikazioak banan-bana aztertu ditugu, benetan ondo funtzionatzen dutela eta adierazi zaiguna betetzen dutela begiratu dugu banan-bana, eta noski dokumentazioa xehetasunez eta bideoak ere modu finean aztertu ditugu. Hori batetik, eta bestetik erabili ditugun irizpideak. Irizpideak hauek izan dira, aplikazioak baloratzerako orduan. Batetik, aplikazio hauek eskaintzen duten berrikuntza maila. Bigarrenik, beren erabilgarritasuna. Hirugarrenik, aplikazioei lotuta dagoen negozio eredua, eta laugarrenik gizartearekiko suposatzen duten aplikazio hauek duten eragina. Orduan, irizpide guzti horiek kontutan izan da, eta erabakia zaila izan den arren, erabaki badaukagu, eta hori da, une honetan adieraztea tokatzen zaiguna. Orduan, lehenik eta behin, Txus Perezi eskatu nahi diote etorri dadila mesedez, nire gana, eta atzeko zaurrera egingo ditugu sari banaketa. Lehenik eta behin badakizuenez 3 sari daude eta 2 Accessit sari, lehendabiziko Accessit sariarekin hasiko naiz. Saria Txus Perez Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak emango du, eta Accessit sari hau Tokikon enpresa, Tokikon aplikazioari dagokio, eta mesedez Josia Rojas etorri zaite guregana. Itzak edu dizugu lehentxeago. Egia esan ez dakit oso ondo zer esan, guretzako ez dakit azaldu dugun bide horren guztiaren justifikazio hon badala hau, ez da? Azkenean txikiok bat eginda gauza asko eta onak egin ditzakegula, kriston poza dala hau jasotzea, eta eskerrik asko horriro ere. Zorionak. Mila esker eta zoriona Jose. Bigarren Accessit saria Maite Goñik banatuko du, Mondragon Unibertsitateko irakaslea denak. Eskerrik asko Maite. Ez bakarrik saria banatzagatik, baizik eta egindako lanagatik. Eta sari hau Olaberri app parte hartze eta administrazio elektronikorako aplikazioari dagokio, Josetxo Sese. ¿Zer esan nahi duzun edo, Josetxo? Ya hemos dicho todo, eskerrik asko y no, pues muchas gracias y nada, una tremenda alegría que hayamos entrado en el grupo y compartiremos con todo el equipo. Vale. Eskerrik asko. Oraintxe ezautuko ditugu 3 aplikazio saridunak, Tomas Iriondo mesedez, Gaia Klusterreko zuzendari orokorrak emango du saria, 3. saria hain zuzen ere, 4.000 euroko sari badakarrena, eta sari hau Gaztea app aplikazioari dagokio, Actin Ingeniaritza enpresako Unai Bilbao jasoko du. Eskerrik asko sariarengatik eta eskerrik asko baita ere, esan dut leheno, 8 urte eta piko damekigu aplikazio egiten eta hau guretzako errekonozimentu da baita ere, ez du sari asko irabazi eta, ia 100 aplikazio inditugu ja, así que, probatuko dugu urrengoan, gorago iristen gehan, eskerrik asko. Bigarren saria ematea dagokigu, mesedez Ainhoa Izpuru, ekonomia sustapeneko diputatuak
emango du saria, eta bigarren sari hau Euskal Editorea enpresari dagokio, berria aplikazioaren gatik, online prentsako aplikazioagatik, Pello Urtzelai. Eskerrak ematea eta asko posten gaitula jasotzea holako aitorpen bat. Eta balioko behar du aplikazio hori ez usteko hor geldirik, baizik eta bizirik eta edukiz beteta, baina berrikuntzaz beteta ere bai. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, eta azkenik, lehendabiziko saria banatza tokatzen zaigu, dagoeneko batek baino gehiago aterako zituen kontuak eta jakingo dezuen hori dagokion, saria Markel Olano diputatu nagusiak entregatuko du, eta saria Dinicon Sistemas enpresari AdPoints aplikazioagatik dagokio Roberto García jasoko du. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, pues agradecer este premio. Es el trabajo de un equipo importante de Dinicon con el que lógicamente vamos a compartir por la alegría de haber llegado hasta aquí. Y es un impulso también para nosotros para seguir trabajando, desarrollando, innovando y aportando soluciones tecnológicas pues, para la mejora del entorno y de la ciudadanía. Eskerrik asko. Esandakoa zorionak irabazlei noski eta zorionak parte hartzaile guztiei eta orain Markel Olano jaunak, diputatu Aldun Nagusi jaunak hartuko du hitza nahi duzunean. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, niri tokatzen zait pixkat ekitaldi honi amaiera ematea eta lehenik eta behin zoriondu saritu guztiei, irabazleei eta gainontzeko guztiei ere bai, finale iritsi zaiatelako eta horren meritu handia daukalako. Bestalde baita ere, epaimaiki idei baita ere, mila esker egin duzuen lanarengatik, eta azkenean topikoa da, baina ikusita zeintzuk izan diren proiektuak, benetan enbidia handirik ez dizu, zaila dalako benetan aukeratzea, ez? Semearen da alabaren artean, gazta guzti horiek zeintzuk izan daitezken egokienak, ze funtzioa diferentea dauzkate eta meritu handia daukazue. Nik esango nuke hortik aurrera, alde batetik gune hau, 2015 inguruan, iaz, mugikorren transitoak edo konsumoak internetenak gehiagotu gain hartu ziotenean ordenagailu arruntari, arrezkeoztik mugikorraren eta ekonomia, komunikazio mugikorraren indar hori eta proiektzio hori peiok aipatzen zuen bezala, berria.eusen gertatzen den bezala, oro har mundu guztian gertatzen ari dela. Eta nik uste dut horri egokitzea gizarte bezala eta baita ere, esango nuke euskal kultura bezala, hori ezinbestekoa dela. Orduan, ekonomikuspegi batetik importantea da apoiek lantzea gerozta gehiago, eta guk horri ematen diogu importantzia berezia Foru Aldundian, baina baita ere importantea da gaur azpimarratzea euskararen mundutik, ez dakik galdu dudan, batzen den, entzuten da? Bai. Euskararen mundutik eta euskaraz egin diren eduki batzuk saritu ditugula gaur, ez? Eta nik uste dut herri bezala eta gure hizkuntzaren eta gure kulturaren ikuspegitik giltzarria dela lan hori ere txukun egitea. Hain zuzen ere, milaka eta milaka gazte, irratia entzuterako momentuan, milaka euskaldun, euskal irakurlek, euren edukiak eta ikusentzunezkoa baita ere konsumitzeko jarduena horretan gero ez da ate egokiagoak, profesionalagoak eta txukunagoak egin behar ditugulako. Orduan nik uste gaurkoan danak ere hartu dugula arnasa ikusten dugulako bideo honetik gogatzela eta gauzak oso ondo egiten ari gara. Eta gaurkoan baita errekonozimentu bat egiteko unea da. Eta besterik gabe, urrengo urtean ikusiko dugu elkar berriro. Eskerrik asko etorri zaretelako eta mila esker baita ere parte hartu duzen guztiei. Mila esker. Bai, eskerrik asko guztioi eta orain sarituak oholtzara etor zaitezten mesedez argazkia ateratzeko eta ondoren denek sarituek eta finalistek taldeko argazkia aterako dute aretoaren sarreran, bitartean bertaratu zareten guztiak zerbait jan eta kafetxo bat hartzera ere gonbidatuta zaudete. Muchas gracias a todos y por favor los premiados subid al escenario, acercados aquí a sacaros a la foto y después tanto los finalistas como los ganadores os sacaréis una fotografía general a la entrada
entrada de la sala. Mientras tanto, os invitamos a todos ustedes, invitamos a picar algo y a tomar un café. Y esker.